Ka All Assam Students Union AASU, Bat ka Khasi Students Union KSU, ki lapan pau ya ka jing snyokhya, halor ka jing pensange ya ki kali ki bawan na Assam ki kali shimet, bat ki kali kamai, ha ki kato kat ni ki jaka ha ka ni kanong ba shalong. Ka kerwo bayat trailang jong ke AASU bat ke KSU, ka balapan mi ha ka sni sajan kalong, ba kum si benta jong ka nizo, ka AASU bat ke KSU, kilay kren ya kani kakam da kabaw kia bha habaya kren ya kaju ka KSU kapan pau ba kaseng kamtip ya kano ka jingja ka ba pensange ya kikali na Assam bat kaskem ba kam ya hap satya bat kano ka jingtmu ka ba kum kani ki turis bat kikali turis ki bakit ya ki turis na Assam kidai banwan syame khalaya klem kano ka jingkhuslai ne jingjanjar Henry kalong kabudon kam ya baro arteli ki sorkar Assam bat Meghalaya ban ye keren kebabnia halor kani kamat bat ban penbit mardor ya kani kakam kumjuru la kerpat ya kisen taksi jong kinong jongok kai perthei na baro arteli ki jaka bakin pene ya kajingnya dei kabayajan bat kamsim jingnya snyok thu jingmut lang ka KSU kan sim ye kasin jam kababha ha kabaya dei bat kani la ong ka kerwo Presiden ke AASU, Utpal Sarma, General Secretary, Sankor Jyoti Baru, Bat Presiden ke KSU Uba Lambok Star Well Marngar, General Secretary ke KSU Donald Withaba Kilaong, Ba ke Assam Bat ke Meghalaya, Kidai ki Atli ki Celak, Ba Marjan Bat Kalong ke Cing Persang ke Baman Kepor. Jong ke AASU bat ke KSU ban penklan ya ke jing yadai perlok hapden ki patba Assam ban Meghalaya kumbaro ateli ki jaka ki syakta ha kaju ke jing jong ke jing wan buhai snong ki bar cela ki babian ka AASU bat KSU ki cu kersan iwai pat ha ke jing wat ban imbat ban yada ya ki prai muluk asemis bat khasi nadu menbarim ha baro ateli ki jela ni simkhia ban peteng ya kani ke jing persya ka bapenskem laban rap syuk ka kerwo